Yes, so I'm gonna be a college. No, go to RAY-FELI studios. Oh, kinetama walele ngito kimi together go haga it killa. So in Gaba, aneta mochirwana reaction video. So Video.Milka outside us. Gango tango bichonga bileta. Oh, today go nyoru ngoma nebo Milka. Awa na man go advice and women. Go lady women Oriip Korikwook. So before mama ngalal chechang kwa nyimanit anangole chingen women inne komaingen go advice enge lane wonga kamwa kit nebo maana Milka na kekas kit nemwoe Imani ono. Kwegere Milka. Yasa ngabeleta. Go gaze swimmen. Go gaze squad. To manda ata. Oi wo kwega ningori chongo no bo menyeni. Ake wira kabisa. Ako go ita kabisa. Go ita boss. So imiano Milka. Koi wega wango go yana saidas. Tinya baat. Ane dakya saidas inyi. Ile tu go wega. Ko ina isi ile yache kibur kerib lo. Wana nye wani kwanga sometimes lakini wanga kaina mingo mito. Kwani megishe Milka anake mai moe bicho mengishe. Inye go imanda sinye go to mina ke go nene rusa ina mi advice and konyi gabi. Again. Wasabetiwe go mami tengo nyine. Takale wari kyo babo mogi muchewe. Legi menyawe nasire tono nengu. Onetara mungorosi experience. Experience no na. Tago experience ai. Koni anyalagan tumba chunguta go future te mangu engo ngung Milka yoche imo wecha inye kotire mene ni engo ngara ni matinya advice anu man onye go imanda yo sinya ina konge chutu 2023 yake wone mai wega gongo ane Milka igere na woni magora atana so chito ne winye oda sinye go ge advice ni ge magele ge advice ni women nye ne ge advice ni ge da mongiri manda ko me mai te manda so koni go ro na turga nge sairas ko chenga ge tori manda ya ge ngene nye es ko kigeu usabete mwenye itita wangu ngagiri blogo mama so go mama wenye magege mai mutwe fast born angu na gege na media so Milka ene nye o gilele na teo ne agi bolle na yo gi nya ongu ni mai advice a women o ade ngole Milka kamera vlogs tebe ngale gole ginyono te asila bargi.
iratke direct to the camber ak iroten ak ketit ine ak icheng sinyachutin ale iwe barak sawa matilate sikeyai ne I advise ne wi ile sikeyai ne wane ngale meleka kawege ko Kenya ne tenge konde ngo ei be gani na majandolo Amerip Cyrus ak ilelen kirip kongunga amechamta ila ak imete lagok for 2 months en Adarani en desert ay nguni my advice anuna women akwa women chego sa advice chego ane akwa na ochama ngalge women to ngalge akwa Reine the way agoribe ngila uya mukulenda kona takita igarate korambanda ile rachi sabani mando bikyo changa wele nwe chemu jawa tate maisha lakini ogera ongeri keki agatugul ina missing pagibato mie natango barate sabenya akibwat for 2 months mebwat en one day Melega. Tor golep koria lolep lakiat. Owenye non imi yon. Nguni lelen kerip korikwook. How comes? Ane ngale melega ndamun in. Ma ane ngalechi ngalolen re. Imoe ngalu man. Ogi barala koino. Kini mete ko kimeta tau korikwook. Ndamun kile kimeta melega ko meta tau. So ndamun nguni imoe kawek tugul makora Atongi berbera kagoyo bagai Korikwook Nene milebing nagigiya yemonya Tugul korora numawe Kinwagi 2 months ukilelen maite beiswete sang kinwagi 2 months kibetine kibene kiniwe 2 months kilia wangilelen my freedom kegone freedom nguni wacha ina ile mabega kongu aya nguni mi kongu onin ai mai nyai ngal ko anyi abi babi komenyo Korikwook chekamwan kobure kamwan komanda ko wenye yu kimanda ina komanda kora mami kit nemwoini asin Kapten nikila koikokesiana wonin akere ne akwe ne ko wonin otangoen tangoita ne chu lakini tamalelen totangoe melega otango kabisa namu melega ko wangi ngole melega ingen aina kingometa Cyrus kona ngorira ine Cyrus o Cyrus asinye ko very weak kibiwet ana very weak Cyrus ngune ko Cyrus ko we kwonda ndakiane Cyrus ile kito ngingonyone korong ine ko kito mo ane ko yamete tasinye ane na ko yanamete ane ndakinyone melega kinde kyoyochini korong mi kine bara BDSM body and submission yoche korong abirin korong kibogoe simbogoe korong vibaya si aningomitu kokwoyon ane ngalek ine chebo invitation kito invite ni asimbogit korong akobirin kabisa arat ine atine akole any woninye koin koilianat kilya simeto lakini takekere ngalechon asinye anane sikomoyoni ane ene ngalechon ana yoni akinye fan nemi yon moyoni akinye tucholele melegati masijio awek ak boyot kibur twan nguni kongal boyot kowek konyi nguni any ine ne adviseni any women any after ango koyot kwany oret on mumo wangu
Kole ki tuguk chekiyai kiyochi kwany oret. Ani kiyai kwanya. Tolenye en yon. Ilonye saires en yon ilen wonga. Kawekigei kanisa kwondanyun lakini. Kine ko hagwas. Ene hagwas. Itinde ko chekimwoe kole tungewegu milikainon kimwoe Korea kole tungewegu milikainon kosore. Ani mafans. On mametok. So in mafans. Mama testa saiti. Alenjo kityo. Kila wa subscribe ako share. Ako ngolole en comment so. Mwa kit netestai akwe. So in big up.